Інфарматызацыя адукацыі, методыкі выкладання, сістэмы адзнакі вучняў, прадухілення прафесійнага выгарання настаўнікаў. На парадку дня актуальнае пытанне сучаснай педагогікі. Ужо трэці год запар месцам дыялога педагогаў дзвюх краін становіцца Брэсцкі абласны інстытут развіцця адукацыі. Опыт наших коллег, тот опыт, который мы можем применять на практике при последипломном обучении педагогических кадров в области. Их у нас много, мы одна из самых больших областей в этом отношении, более 26 тысяч педработников, более 8 тысяч. Из них каждый год проходит у нас курс повышения квалификации, различные другие мероприятия. Поэтому, безусловно, международные контакты внутри страны, они позволяют развивать эффективность функционирования нашей системы образования, как национальной, так и в рамках области. Удзел у канферэнцыі прынялі педагогі нашага рэгіёна, прадстаўнікі Магілёўскага дзяржаўнага абласнога інстытута развіцця адукацыі і Ровенскага абласнога інстытута паслядыпломнай педагагічнай адукацыі. Украінскія калегі расказалі аб развіцці адукацыі ў сваёй краіне і падзяліліся педагагічным вопытам. Мы уже провели, это уже будет, наверное, 4-я встреча наша. Это и круглые столы, и конференции, и обмен практиками образовательными разными. И на уровне ректората мы были такие имели отношения. Я думаю, это даст хороший результат в реформировании наших систем образования. То есть нам интересно, что сейчас в белорусской стороне. Соответственно, мы делимся опытом тем, который у нас в Украине. Па выніках канферэнцыі Брэсцкі і Магілёўскі абласныя інстытуты развіцця адукацыі падпісалі дагавор аб супрацоўніцтве паміж двумя установамі адукацыі. Евгения Мороз, Яна Мішук, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».